Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Namar ka jing membut nanti cuki katu ni teligi dukan, ki badan nak senang lain kena Shillong, ya ki jing betha cuka sorka jela, balapan benaling bakat nat ka koi kekia, ha ka bayade bat kila jingada, nak jing sapriang jo, yang jing pang COVID kat kendai, ka district magistrate jong ka East Coast Hills District, ha ka arpo terik nailar raja arpo, kala penmi dak hukum, ban kangker dep syasipor, ya kini dukan, tat hadu bandapan benar dak kumaipat. Kat kum hukum balapan mi dak district magistrate jong ka East Coast Hills, la syam bagi dukan ki plasak kangker dep, kidai ki badan naduk ke police point haduk ke dukan Mohansan Dry Cleaner ke jingkhang kerdep shipor ini ki dukan kalong halor ke nongrem bakim simla buat henti ke jing betha nat ke koi ke khia kataban punya jengai iwei na iwei pan ban thet ikiti bat bandeng ya ki mas ha kini ke hukum ke district magistrate kala manating ru bala dadon kinu ki bele persya kincha pun stom kat kum ki kendon jongka Disaster Management Act 2005 bat ka Indian Penal Code.